kabla hele jumbo la taifa kabla ya animateur lejahe abali alikese nuk kwa sababu kaudo aparaje bana ngebinia mjiseze kartasi za juu sena mreme kwa siku hakaya zedongo mabonu wakakubalia pale zinazianisa zifanyi shiha shetimbi ni hidaya mafanyiliwa ifanyiwa harbaye kapita ya mbeni itaomba mtoka yolo mjini wala yale mwanamma hanyu mdumba hanyu mwana hanyu mwana wanyu zuki wanyu alitafiki waloga tembele kwa siku na jitani kutetia bargini ya wala alitafiki na mbele kwa tia kaya alitafiki mwadona huyangu Hussein yarnike barnamaji ya usiku na mwele na kaza yabo marhaba wa tujuku karibu wala alitafiki Eh bien, comme d'habitude, on va écouter l'hymne national, s'il vous plaît. Allez, on y va. Comme d'habitude, quoi, je vais refaire ils ont un militaire. Tafadhali kazi ujaribulie inhafal kazi tafadhali tunazo kaona president wa humu maibu sasa mimi namshukuru sana mimi shakana Johnson kwanza pala mzawad fuduat ustadhi Muhammad Abdalla tazawadi mjini male halbumba jini kami kaja tunafuata kazi اللهم بلغه أوصل الثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وهذا القبول منا هدية إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد
ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلماتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames et messieurs, notre pays, il est vide. On a un président qui n'aime pas le peuple et le pays. Un vrai président dans un pays comme le Comore doit chercher ce que le pays et le peuple soient heureux. Donc le pays, il est vide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Aibu halisi halisi halisi. Aibu halisi halisi halisi. Aibu halisi halisi halisi. Wakale aibu. Ebu mwe mahakama. Ikana bade mwe mahakama. Wede waziri. Agalijuu kansi. Weke juenda kama. Hawa katikao nilishia haumakala tumitariban ya waziri wa mahakama tukoga mtabio wahabaya Ahlulbayt wahabaya mashuoni ya sibiti ya madrabo za zahir. Aibu mkao wa msibiti ya madrabo banaia hukarigane hukammabalu kumani habagari wasomishana ya waziri wewe hapana ambasada France ya mbamshana mwaziri mwenyepa zala mtala ndazijawa kabili waziri wazabala Kiislamu ikao ndiyo mzuri alikuwa hakawajabu wa mahakama hakawaki mbabalu kumani hapale ambasade France ndio yamemshana waziri wa mahakama Jina na Hedaila hashukuria na wadadasi walio wafanyeze papie paleti au kabaya amiyamshana wajuwa na huwa Wete waziri kasi ya mkazo yabo na iwa deso da bichilio hanabake msina mdogo chachoka tamba vikanye waunga mshana wa unaya marhaba kwezi tout d'abord le collectif de la manifestation de Marseille tient à vous remercier à toutes et à tous des efforts que vous effectuez chaque dimanche de laisser vos enfants, laissez vos maris, laissez vos activités pour venir défendre votre pays. Donc, chance à nous tous, en espérant quand même que tous les efforts qu'on est en train de faire, tous les efforts qui sont effectués par les uns et les autres soient récompensés par nous tous. On vous remercie beaucoup encore une fois. Merci à vous. Je tenais à vous dire une chose, que dimanche prochain, 26, il y a un grand sommet qui s'appelle le sommet de Deux Rives. Le sommet de Deux Rives, c'est un sommet qui va réunir tous les chefs d'État de la Méditerranée. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Ça sera présidé par la France. Donc, vous savez quand même que toutes les télévisions du monde entier, là, ils seront là pour le filmer.
On vous demande à toutes et à tous, s'il vous plaît, de vous mobiliser le dimanche prochain. Il y a une grande marche, une mort humaine, Amenez femmes, enfants, même les poussettes, il faut amener. Parce que ça sera un moment historique pour nous. Les télévisions du monde entier, ils seront braqués vers nous pour voir quand même que le peuple comorien est désespéré. Donc encore une nouvelle fois, la manifestation partira de là, d'ici, jusqu'au Vieux-Port, pour montrer à toutes les télévisions du monde entier quand même que le peuple comorien est bafoué, le peuple comorien en a marre, le peuple comorien veut du changement. Mais avant de continuer sur mon discours, j'appelle Zéhatu Kwezi. Non, Tim Zéhatu. Je parle de Zéhatu Kwezi. Mama Sitina Kwezi. Hakama mjaukaga wali Belmazi Zidabira. Kari Kwezi, Mama Sitina Kwezi. Na nimdone Kwezi na zigelegele kamani. Tafadhali Kwezi. Watukufu wa Komoro, baisha lejuambi lokali, chansi na juwa ukazazo dineti, mana yotisheo. Watukufu wa Komoro, wana washi wa Komoro, wana imanga ninga vijana. Haima walo mwane damu Komoro usfandua na washe. Nanu wanadamu walo Komoro usfandua na washe usi. Ngarambao kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musiba haina wakati ngazi dilio harumaikia. Mzazenza zingi harumaikoza na harara haina siku. Labai sherizi ya hozaya shawa wana ngoza yao. Ema isha ya hatu heko mondewu. Ngari lolono raume riza ya wana irenge hamidi wakauhe wariwe waritinzerife hazi wakomoro wanawasha wa Faransa hasanti pia rirengo mwana tanga umuru wabishi wana nyasi walo Komoro husando rozali nana omunji ikao dohangura emana honi nana zefami ikao dozaya emana honi riwone sikaya hai walo Komoro uzisanduandu wasi warenge uomono watanga unu mwanyi ndani na o hainiza jiri wamsiba unu wahatu santi kwezi ile fungu ilo lisali jahanti zerisala ziwasi ngarenda urudira mbiukaya ngari wabeshila umarahaba emana mshi Komoro Wuya kalelo ngena matu, wuya kalelo haramua, wuya kalelo halawauhala, wuya kalelo ngujuwe za mladhimu, hawa ntipia wajiri wande wamba azalina nawe. Wazane muanda ni, wani huunda siko Faransa, ukalelo eni diyo ntipia, wala wabonde, wafanya ye mabunjio, wafanya ye manifu, azalina nawe. Ondino kiembebo imaneti haulizo patipa. Au upasuaje. Nuka owangu wanji ya Komori wende wanamzeida. Waya hem Komori yele katili tu azali. Wende wani palesti za wangu ya lazimu wa wahonre. Wajueze sabuzi. Awa indoro. Woide raisi mzamani lepo bosi le plus fort sambi. Wanikiwa ele journaliste wa kweli awengo de le propos les gens les plus forts agwa ikawa ya serikali ya Komori wazia wangu wati waone haukeka unaona hizo de kweli de domisia shaila serikali wangu wa roho wanji ya Komori wale wakabanu kweli umuri jwa malumbi Zika ya azali ndio na haki wajo lirenti wangweli wanamze ye haki shawa haraya uwangu wanjia wao waju wa ukaya azali hazulumu kati na wakati ya joka ubuli ya mungu ya njie ya joju wa zisekre za haki aluradi wao mtaponi azali nongwa
ngamrudi ni mwambe Lukaya henyi wanawashe mdokomori na mzidi haini wanawashe wa masiwa wanzwani mali maore bango ngafila sinao hata o maji ya wahoro emana azali hato mutembeza mutawiyaro ya tuta mpihanyo ya minema siwa yonsi bahata jilala kawa ngari mpeshila marhaba mwambe nikana mzidi mwambe nikasindo ulaya na mzidi basi watu karnauzia ngari johinda atajuska ubu aniradia mraya nisoletia kwezi wako moja amdokaya juni antonyinchi haini mwanji ya ungowe shani ya donga mwambioni nga mjibu Janet wajo na mroshia leo mwambe Janet au jehati la haini mwana utoka wanaibu wa hali Janet haina wakati ahe vakansi ngosonda kutoa avion ulihibia zemali kwa ngoni bahizo kuso banyabo kutale baya urengeze mali wa mto kuwa hunu ambao wanti hata banduba hizo ndio kwa Janet kwa jahuluma na ndio kwa wana wazazi ni wajua wao mama Salima Mkobe wa mzazi ya dunia mama Hadija unafinisikia wa mzazi ya dunia unuba mo wa hawete bojani Gazi shangaza wao kwa Janet walipaa mwanifia tutasina we Mungu wao azali na lawe leo mwende komori kunipenda vero ngojima mbeza Nikari tidasina we utiruze bakuna uruza kuna ushindo uruza tohabe zahaho dawe na ona uwanza wachati don Jacobe mana mimkobe Murudi mwale chizize kwa Janet ukaya haini bahamu walo mali kwa Janet watiza chaitwa Janet hanibalo walo fitina losambada ujara mshao Janet na mchele zizo mrengo ligi na tanda Janet fungu shama ondo wazado le shama chambajini le shama nisho wa ushahidi sanuba ngaleke makusambu ya oha mtijo ya kujoka Engakola wa mkazi umu Wai Janeti ramba ngali tungo shamba jini kena uzima au kasido wangu ratembeza wa uzima Janeti hawa roha subani ya roha sinyale mashuhuri ya chao kari jamruma hendeza Dubai nda kudu omkaza bindu hawa mbi hamba jini bara yobo baraka yobara Janeti mjarifanya ye mashuhuri zemali za hatu vinjia za kiwarwashi Janeti hasubuti harenge stilo na fei hakalpida kawini kawa uguno hasaini Njema na hivu tipia dawaka Janeti hajokaya ema na mshembajini gana mashuhuri Yago ngondo ya reme ngoma na kudoka mapesa sika jaruma Janeti Zisabu zireme hata waka wangu wakamwengeza mapesa no haini ngu ya unike sayo Janeti hafesanya mapesa yao hayarenge hata mbaza isha mama na hakika harenge mapesa Janeti ya watite mwambeba mida ujua izorenda uko Janeti Shemna mwana mtiki ya wano ya mjoka ulari mwana Chaizo ya hamba kajamba chashi Rifi wane mzaze komor Mzaze wa henga zija Mzaze mbaji Mzaze mfumuni Mzaze wa hatu pia kwezi Rifana ufanyaza hitima Haurehe muye mzaze wa hatu Zifanyishiha Zibakisha wazazi wa kwa uneshenda Shenda hiyo waba wanzu wasomi mzaza hae mwana nyawo za hitima ele fitina la kamujia haruma onjua fumuni ne shenda
Edo Janet kutoa kandasi hauti harawa hende hatiyo mdafana huo bala lirenge siwa na raza loralelo nisali mahali nane shenda zemma kukaria wadembeni rinyama riharaya rirengo wa dhadhabu rende mbio hata tawizo dhatoka hanza zifanishi abege kwa Janet kuja Komor chambeza haho urika mbali bakuna uchinda urule tena na msikuti mwambieni ukaya huo wamnafiki Janet warahmatullahi wabarakatuh kapita tini kwa tashi Merci Didier. Tukaanza kazi. Ni mwana serikali za watu wa ikao katika mjiri. Ikao imuvwali wa kahidu ngando. Mama hangu mama Sophie karibu kazi s'il vous plaît. Tafadhali kazi mama Sophie kazi. Na ndio kwa kazi. Mama Sophie kazi. Maraba menji botengwe mzaka nitakabanu shaketi kabanu arumaza ngozini kala mwike sizitendea hatindi hati Komori chajaji almarabi azali nanawe Alors, savez-vous que cette semaine, elle a été une semaine de rebondissements, puisque les émissaires des Nations Unies se sont rendus aux Comores pour vérifier un peu ce qui est en train de se passer. Ils se sont rendus ils essayaient de se rendre dans la prison des Comores. En vrai, la prison n'était pas ouverte. Ils ont essayé de rendre visite à l'ancien président de la République, Ahmed Abdallah Sambi. À mon avis, les portes n'étaient pas ouvertes. Donc, vous le voyez très bien quand même que nous nous dirigeons dans une catastrophe laquelle il faut éviter. Notre pays est en train de succomber dans la dictature. Aujourd'hui, la diaspora comorienne de France demande la libération totale de tous les prisonniers et la libre circulation de tous les citoyens. Avant de continuer encore une nouvelle fois dans notre programme, la Monsieur Chaban, Monsieur Chaban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngalifurahia macho karibu hawarihi bali na Ronaldo surani tuko kuzahani balata mbona mchoka unongone abantu
Msonikiwa ni heba ni mboneni. Haukani ujili wa siujili wa hoki ni fuwa soti pia. Shaza programu za wanu na wafanya warogora wadu jamani wa mwambieni kama laza hali uwa mabia. Shabi nichenge wano hapusa mtina baati na ukamle hapu. Fuso ya handani ile furahari loniyo zeno gora zona no wananya swalo maswani yemiji iloko mor rihini wano riwa washele marahaba na uambia ukana wakazane bale danzili linu la tusanti pia neshane zizeto ina ezi siwa za tuho mkimlifu wa hazu ranjide siwa shahatu shamahore uwasili shesi wa shahatu shantuani no wananya solo warma shesi wa shamali ukawanu inu komba ya hezi siwa zinzozine kabati mashidodo karaha na zilaruzi do katabu hata daipanga wezi mashidotabu zembo sozo sododoro siweza saya yode mana wakona rijihude wazima rihime ankono nzima ajitali nzima riwani nongwade umubaru sonsinyalula wangodola watiada wa inshallah yode mana wakonkoro nifwa wakalamani kwa doboshele wana nyasi kauti na ukanti mdovu kwa miki mtijoba za mji shari ono ejitali ya bilo maswani jana ngari wombe yao uona nyesolo haruma shesi wa shamzuani nuona nyesolo haruma shesi wa shammaji nano walo komori watambe wangisa kwa roti yona wakontinye uhonda shesi wa tukufu shahatu shamaori waonga minari salendo wa washea watijomi siluka walangwa ondo wariloto basideri nonai ekanga sino sonti pia abukabatu nyuprabisha mnyaya kwezi watukufu njafana programu yokanjenda ngerudogo zimijiba shati wanu tokelezo wakala na he furaha raiwana nona yasikao wafanya jitihadi yao maswali jana Romeo kaitike jana neke hayusi mbudila sapeli hatusi ilohumu ukayo mfumbili rekabili hamade hali alitofikia zano sema narifanya jitihadi bayo yato siku hiyo rimekaza tina jibaji au kaipima shija au hospitali mabiyanukaya hadha yaumu zina wado siku ndokawa tu wanezeni walizifanya uzini haukaya wamuwa joho na pia haukaya wana sekitari ya baya kantifada mutone ho siku hiyo wanatedeka wanatatuone haboneho shao sikona fanya kitali kimano siku yako tunjia homo nafanya shangu watu wote murezile wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba kazi Maalim Shabani bana ni marhaba kazi na mtidoza kale shughuli jao ngara nisema baba ya hatua kwezi tena na jawiji ngari alisema nzima na maandamano yao ulisi hajao hata hovyepo hakana mjine kawaje kafanyishio shao eba chef de papia bojoka kwa Marseille ranje chef Maro kuranzima pro ranzitoka hapo mjoka zetele bizo zao le mebu pia ngazoka yao awongera kimele temo livume hakika ya livume komfo na umamberuka ebana nasi mali ufaritwalika yo kabanda sinaye nge Paris nous participons au maandamano ya Masudani hata ndio kwa Masudani wao wafanya maandamano tena kwa za Rwanda za Tonga Sudan naona nyasi Algeria abunga bokwezi ndamine total confiance monsieur Faritwalika au nge Paris ngorezo ngo ijoka ujoka roga mrogo ya bokwezi harmazo ngozi tafadhali kwezi Naliparao kwezi fundi watu fundi mbaye tafadhali kwezi fundi mbaye haukawa viongozi ngiratibu tena ndio za masharabu haukawa ni Faransa tayari koloniziba ishatu warabu ni kolonize abugena rogo sharabu mbabi wali shoka watu usije warabu za sharabu tafadhali kwezi fundi
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيب محمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، سيدة الأخ الكريم السيد زين صالح زعيم هذه المجتمع، سماحة الإخوان والأخوات، آباء الكرام، زعماء المدن والقرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا تقريبا أكثر من 3 أشهر ونحن في هذه الساحة المباركة، ونعلم أن العالم كله يرانا، أن العالم كلهم يرانا أننا نحن في هذه الساحة لأجل ماذا؟ لأجل استعداد خاصة لما يجري في جزر القمر. ونحن نؤيد أن زعماؤنا العرب الذي كانوا معنا في أيام السابقة فيما كان يجري مع الزعماء السابقة لجزر القمر، لقد حان الوقت أيها العرب، لقد حان الوقت أيها العرب أن ترى المشكل الذي يوجد في جزر القمر، أن المشكلة التي يوجد في جزر القمر هي مشكلة السياسية المبرزة، ونحن نعلم ذلك. أنتم تعلمون العرب أننا مسلمون كأنتم، وأنتم تساعدون العدو الذي قام بها أن تضم جزرها وشعبها. إخواني وأخواتي، أنتم تعلمون أننا كان لدينا انتخابات خاصة، وتلك الانتخابات قد مر بدون اختيار على الواقع الحقيقي. فلهذا نحن كشعب نطلب ونريد المساعدة حتى يكون انتخابات لازمة، نريد انتخابات لازمة، وتلك الانتخابات التي نريد هي انتخابات واسعة حتى يكون الشعب القمري يأخذ مقامه في الرؤساء. ثانيا، نريد مساعدة للجامعة العربية حتى يرحل عسان عثمان في هذه المقام. نحن الشعب القمري، نريد إرحال خاصة لعسان عثمان في هذه المقام. لماذا؟ نطلب مساعدتكم أيها العرب، أيها الجماهيرية العرب الذي تساعدون الأرحال حتى يرحل هذه المسلم. الآن أيها الإخوة،
المملكة العربية السعودية. إخواني اسمعوني جيدا، اسمعوني أنني أرسل رسالة خاصة للمملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية ما جرى في اليمن وما جرى في سوريا وما جرى في ليبيا هذا ما يريد أن يكون في جزر القمر. إذن المملكة العربية السعودية كقدوة من قدوة الإسلام الذي هو قدوة وقبلة المسلمون، قام بمساعدة عدو، قام بمساعدة غزال عثمان في جميع الحالات. واعلموا أن مشاركة الظالم المقبول، وأنتم تعرفون أن غزال إنه الظالم، والمملكة العربية يساعده، المملكة العربية يساعده، وأنتم تعلمون أن المملكة هي قبلة المسلمون ونحن مسلمون، وهو يسلم وهو يساعد القاتل المقتول غزال عثمان. سماحة الإخوة، إن المملكة المغربية له راية، وتلك الراية مكتوبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين هو هذه الراية؟ حينما نرى الحقيقة، أيها الشعب القمري، هل أنتم أنهم حقيقة؟ إنه لا إله إلا الله؟ لا، الإسلام ليس لا إله إلا الله. لا بد أن يغير تلك الغاية، لأن غاية المسلمون وكلمة لا إله إلا الله يدور على الحق والعدالة والمساواة. الله أكبر. إذن نحن شعب القمري نطلب على جامعة الدول العربية ونطلب على جامعة الأمم المتحدة أن يكون راحة مقبولا لجزرنا وشعبنا، وأتمنى لكم السعادة والحكمة والمشاركة للجميع للحضور على المدن الذي قاموا بهذه المساندة، ولا وهي مدينة مارسيليا، مدينة باريس، مدينة نيس، وكل ما يجري في هذه المناسبة. أشكر لكم وأشكر لكم وأشكر لكم، وأتمنى لكم السعادة والتمنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. Manifestation lui est une manifestation une manifestation aussi de la jeunesse, parce qu'on est là pour se battre pour la jeunesse. Donc on appelle une jeune fille qui vient s'adresser aux filles de son âge. Mademoiselle Rukia Fadel Kwezi. Et quand cette fille, c'est une grande militante, parce que depuis le début de la manifestation, elle est toujours là, elle n'a rien raté. Fadel Kwezi. الأنمية إسلامية وأخانا الإسلام الروح
al-Azalia. Nijuse linepi parce que mwono mamangu washimbaji na mandami hatebanu hanambia ukaya kamrungula ikitengwe. Mruju sasa linepi. Azalia as-Sultania al-Juzu al-Qamar. Inshallah ta'ala. Sasa nimwambieni ukana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ندعو مساعدة ندعو للإسلام مساعدة mabani hangu ikao ngwa Komori niwabeshele marahaba niwaambie ukaya zendrongo ikao wazifanya juzi zirijibiza siwanyanyao ikao ngarjobanu rewadaidia manangari wadaidiao na urjidaidia batru maudi hatu erendai horti jotulamponzini haukaya lekatidi kurangusi kwa juzi rishi yangu ukana amalaja na banu haini jambi wanduali halao Islamu ya kihatu wandure ngale jambi kondo na msirini wanuse kwa le jambi ndi wandu wahala lekatidi kudi nulika wala le jambi litojusa liyebilika za ukato kaza wala wandu wao kajashanji mbe chokawe